terapeut će nam pomoći da nađemo zapravo što je onaj pravi problem na kojim bismo trebali raditi, s kojim želimo raditi. Dakle, mi možemo doći... Dobar terapeut. Dobar terapeut, ok. Dobar terapeut. Mi možemo doći sa idejom, ajde me nauči kako da volim druge ljude, ali onda će tako kroz... funkcioniraju na način da dođu i kažu riješi mi problem i to je to. Ljudi vole mene. Tako je, ok, ali onda će dobar terapeut od tog pitanja i od tog cilja zapravo krenuti stvarno ono što zapravo je problem i pomoći osobi da raste na onaj način koji joj treba. Jedan od najvećih problema, a spomenuli smo ga nekoliko puta zapravo, koji se javlja u partnerskim odnosima, zašto često mislimo da je iskaz ljubavi, a nije, je ljubomora. Bruno, ti si o tome pisao u tim svojim knjigama vrlo često, pa lijepo te molim, evo, i za naše slušatelje i posjetitelje u knjižnici. Ljubomora nije ljubav. Ne sa vrlo debelom točkom. Iako ljudi brane taj stav, jer tako brane sebe. Jer oni osjećaju ljubomoru i onda ne žele primiti kritiku ili ne žele dopustiti kritiku i onda se žele obraniti braneći ljubomoru zapravo, jer ne žele mijenjati nešto što nije u redu. Dakle, ljubomora je uvijek odraz nesigurnosti. U sebe, u vezu, u oboje. Različitim omjerima, ali odraz nesigurnosti. Dakle, što smo više ljubomorni, to nikako nije dokaz da nam je više stalo do nekoga, nego da smo više nesigurni. Iako se to tako tumači, da. To se tako tumači, jer onda, ne znam, kontraargument, ali dobro, pa bolje nego da mu je svejedno. Ma mislim, sve je bolje nego da mu je svejedno, ali to nije komparacija koja je korektna. Tako da, ljubomora je uvijek odraz nesigurnosti, da, može biti odraz nesigurnosti u nas kao osobu, uopće da smo vrijedni ljubav ili da znamo voljeti ili da zaslužujemo ljubav, ili u partnera da je on taj koji nam treba to nešto pružiti, što zadovoljiti neke naše emocionalne, životne, intelektualne, bilo koje potrebe, ili u nas kao par da smo dovoljno stabilni, dovoljno čvrsti da se odupremo svim mogućim izazovima. Dakle, uvijek odraz nesigurnosti i ne, nije to nešto lijepo i vidiš, njemu je tako stalo jer on prati mene svaku trenutku, ono ima aplikaciju gdje zna gdje sam svaki trenutak jer mu je stalo. Ne, nije to dokaz da mu je stalo. Davanje slobode i povjerenja je dokaz da je nekome stalo i da je to zreo osjećaj. A ovo je baš odraz nesigurnosti i ako imaš 7 godina i to ti je prva vezica nekakva sa simpatijom iz prvog D, ok, jer se snalaziš u svijetu odnosa i ne znaš točno što je u redu tražiti i nije u redu tražiti. Sa 47 godina to je ozbiljan problem. I sa 27. Dakle, negdje nakon... Dakle, sve poslije vrtića. Ništa, nema točne godine, ali sa 27 definitivno, ajde. Sa 27 definitivno, da.